Selam aleykum arkadaşlar. Merhabalar. Biz efirdemiz demek rahatlık günleri kene başlandı. Jeneke okuv mevsiminde rahatlık günlerini biz sabırsızlıkla bekleyemiz. Ve isteğiniz kadar bizim yayınımızı bakamız. Demek bugün biz Baldan Tatlı Tilim rubrikasına bakacağımız ve ondan da başka misafirlerimizni davet edeceğimiz. Ve sizin lügatçı habercikler rubrikalarımızına bakacağımız. Şimdi ise geliniz acayip bir levhamızına bakayıq. Tanış olunuz, bu Elmas ve Ayşe. Seyircilerimizge bu kızçıklar endi muhbirlerimiz olarak tanışlar. Ama bundan da gayrı olar pek istidatlılar. Как ни зайду к ним в комнату, они что-то доделают, что какие-то поделки, все время что-то вяжут. Ну и вообще они очень такие творческие, всегда помогают, во всем помогают. Что не попрошу, они мне все делают. И я благодарна родителям за таких сестренок. Ayşe ve Elmas el yapma işlerinin balalıktan beri uğraşalar. Bugün ise onların istidatı başkalarına da belli oldu. Kızçıklarının yapkan şeyleri hediye olarak pek popüler. Men ayatның тешімен ұшып кетем, ama не olsa anıma uçup gelem. Dünyanın keçerim, tez geleceğim. Anamның güzel gözlerimin göreceğim. İstidatlı insan her şeyde istidatlı değildir. Bizim kahramanlarımız da buna isbat. Onların ellerinden her şey geliyor. Kızçıklar da memnuniyet ile özlerini yanlış şeylerde sınab bakalar. Они вот что бы ни увидели, где бы ни увидели, в телевизоре или в интернете, тут же это подхватывают и пытаются сами воспроизвести все это. Цветочки, значит, цветочки. Увидели сумки, начали вязать сумочки. Мы идем навстречу им, что надо, вместе выбираем, приобретаем, вместе что-то помогаю им, где-то вырезать, где-то склеить. Просто сижу с ними, беседую, им тоже приятно и хорошо. Anlığanınızga göre arkadaşlar, bugün bizge musafirlikке pek istidatlı kızçıklar kele. Onların istidatlarına biz şaştık. Çünkü Ayşe ve Elmas yavaş yavaş bizim sıralarımızga da koşuldular. Yani muhbirlerimizni karşılayımız. Selam aleykum kızlar. Алейкум selam. Hoş geldiniz Ayşe ve Elmas. Алейкум selam. Kızlar keyfiniz nasıl? Bizim keyfimiz pek yaxşı. Bizge öz merakınız hakkında aytıp beriniz. Мы с сестрой увлекаемся кулинарией, пением, рисованием, лепкой и творчеством. Вот одни из наших поделок. Ya bu merak sizde kaydan peyda oldu? С раннего детства у нас уже проявлялась любовь и интерес к творчеству. Также наша Анашка, будучи в нашем возрасте, увлекалась творчеством. Она делала цветочные композиции. Maşallah, kızlar, ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu şeyçiklerini yapmağa kıyın mı? С первого раза может не получиться, но если человек будет стараться, учиться на своих ошибках, идти к цели, у него будет получаться все лучше и лучше. А когда увидишь готовый результат, появится стимул сделать еще лучше поделку. Men kışçıklarının əvəsiklerine sıklandım. Böyle tam kışçıklar uğraşacak bir merak. Elmas, Ayşe, sizge böyle dülberlikligini yasamak için nasıl материалlar gerek ola? Для создания сумок и корзинок мы используем материал такой, как трикотажная пряжа, деревянные резные вставки и металлическая фурнитура. А для букетов мы используем фоамиран, гофробумагу, корзины, украшения и клеевой пистолет. Bu merakınız sizde çok vakit alır mı? Sumки и букет у нас занимают до 3 и 4 часов времени. Kızlar, bu şeylerini yasamak için haysi vakit gelişe? Bu bazar günleri olamı ya da akşamaları belki siz tek boş vakitte uğraşasınız mı? Bazar günleri de ve boş vakitte uğraşamız. Sizge merakınızla uğraşmak için ne gerek? Sabır, istidat. Для творчества нужна фантазия, усидчивость, терпение, аккуратность, также любовь к творчеству и любовь к своему изделию. Ayşe Elmas, siz bu yapkan şeyciklerinizde milli nağmeler koşmağa niyetlenesiniz mi? Men isteyim yapmak fisler. Kızlar, yapkan şeylerinizni pek beğendik. Ve eğer master-klasslarını geçireceksiniz, bizni de unutmanız. Evet, unutmayacağız. Evet, memnuniyetle bararıq. Elmas, Ayşe stüdyamızga kelgeniniz için sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Sizinle tanışkanımızga memnun olduk. Biz de sizinle tanış olmağa pek memnun edik.
Ишлеріңізде мувафақиятлер тілейміз. Sağ olun. Достар, егер сіз де біздің сұрақтарымызға қосылмаға істесеңіз, yazыңыз. ВКонтакте ijtimoiy ағындaki sayfamiz әр вақыт çalışа. Біз сізні әр вақыт беклейміз. Қапымыз açık, төріміз бош. Машаллах Алие, кені мерақлы ибаресіні қоландың қалба. Мен бөле сөздерімізді бек бегенем. Оларның терең манасы бар. Маналар ақында сон лаф етейік. Шымды секелініс пек мерақлы левханы сейір етейік. Балар, сіз кейік айванларыны білесіңіз? Білмесеңіз, шым доларынан таныш olmaға фырсатыңыз бар. Демек, біз сізні сафариге давет етеміз. Bu yerde acayip tabiatımız ava ama en esası keyik hayvanlarını, seyrik çeşitleri. Bizim maceramız başlanır. Животные с разных континентов. Хищников у нас нет. Кто у нас на пастбище? Индийские буйволы, латиноамериканские ламы, африканские страусы, европейские лани, благородные олени, монгольские яки, индийские зебу, гисары, гуанако, мангалицы, африканские ослы альбиносы, африканские зебу, австралийский эму и я. И все они вольны, живут одной общей коммуной, без разделительных барьеров, без клеток. Не кормить их просто невозможно. Elbette, hayvanlarını tek bakmak değil de aşağı atmak da mümkün. Demek Afrika'nın küçük parçacığını Kırım'da da tapmak mümkün. Böyle ki bu yerler vatanımız ne kadar unikal olganını gösterir. Küçük yarımadamızda dünyanın en parlak çizgileri toplandı. Жеңге, сен маналар талап етмеге істедің. Мен қапымыз açık ибаресіні білем. Ятер дегеніне. Тур bu почетное место, Янеевның en güzelleri. Анда үрметлі мұсафирлеріне отырталар. Енді anladım. Мен бұл сөзіні eşitken edim, ama unuttum. Демек, жеңге, біз бөле сөздерімізді хатırlayмыз ve haberчиклер рубрикамызны бақамыз. Selam aleykum, efirde habercikler rubrikası. Stüdyoda men Leyla ve dostum Arzu çalışamız. Mектep haberlerinden başlayımız. Keçenleri talebeler arasında bir sınav geçirildi. Onun neticelerine göre 47% bala mektepten aşhanesinde berilген aşlarına lezzetsiz dep saya. Neni beğenmeysiz dep soraganda olar aşlar yaxşı pişmegen tutsuz dep cevap bergenler. Yani aşamağa istesiz dep soraganda aynı lezzetsiz dep saygan aşlarının yaxşı pişken tatlı ve yağlar azca olganlarını seçer edik dep aytkanlar. Mana böyle paradoks. Bir yerlerde soravlarından ağırlaşkan vakitte Mary Ev Cumhuriyeti'nde Rusya'nın mışı haritasını tizdiler. Harita şahalı olsa da o çıkısı seyircilerini güzel yerlerini ziyaret etmeye ilhamlandıra. En meraklısı şundaki, harita peyda olgan son, onun muhaliflerinde daha bir çok ricalar gelip başladı. Onlar da haritaga Rusya'nın daha bir çok mırıldağan noktalarını kırsetmeye rica ettiler. Astrakhan, Samara, Sankt Peterburg ve daha birkaç şehir ise Rusya'nın mışıklar paytaxtı unvanına yarışkanlarını bildirdiler. Bugünkü bu haberlerimizin epısıydı. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Көргеніңіз кебе достар, біз енімізді земаневи yapmağa тырышамыз. Bu işte bizge bizim muhbirlerimiz yardım etti. Ama buna çok kıymet kesmeyin. Çünkü kızlar tek öğreniyor.
Aslında yanımızda gösterilgen birçok rubrika videolarının alıp barıcıları яңа. Мен білесем seyircilerimiz bunu endi gördüler. Ama fikirlerinizni bilmek için sizni bizge yazmanızını teklif etemiz. Onun için aytkanımız gibi Vkontakte sayfamız her vakit çalışa. Şimdi ise Baldan Tatlı Tili rubrikasına bakmağa teklif etemiz. Nuzet Тумер, менің ватаным. Таң атқанда чықтым чөлге. Белем сырды күгетрелей. Ана юртым туған ері, беробем әйлерін. Бардым дене селысына, істі сауқын ечеклелей. Ана юртым туған ері, беробем әйлерін. Айбетриге алып барды, істіс, конечно, алтын телері. Ана юртым туған ері, беробем әйлерін. Aferin балачықларға, мен bu rubrikаны pek beğenем. Razım senin дененге кичкене балачықлар ана тілінде лaf edeler, мен қуанам. Meni ise ana tilimizni o'g'retgan lug'atchiq rubrikasi quvandira. Selam aleykum балачықлар. Эфирде Лугатчық рубрикасы демекки невбетекі бір қаж даққа девамында біз программамызда яңғыраған сөзлерні текрарлайжамыз. Сіз hazırsınız mı? O zaman başlayımız. Тікмек, шить. Нағышламақ, вышивать. Тер, почетное место. Икметле, мудрый. Харита, карта. Риджа, просьба. Киик айванлар, дикие животные. Беслемек, кормить. Мырылдамақ, мурлыкать. Мына бойле сөзлер бүгінгі программамызда яңғырады. Енді не yapmaға керек? Әлбетте, оларны ezberlemеге. Сіз бұны да өзіңіз яқшы білесіңіз. Мен ise сізлерінен сағлықлашам. Лугатчық рубрикамыздан айрылмаңыз ve ана тілімізні güzel біліңіз. Şimdi ise dostlar yarış hakkında hatırlatmağa isteyimiz. Evet arkadaşlar, siz öz elinizden kelgen şeyçiklerini, fotolarını çekip bizge yollanız. Fotolarını ekranlarınızda görgen adreslerge yollay bilesiniz. Gelecek haftada Görüşkенче!